Kapin gatos ka aspirants, laki political parties ang kinatibuk ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy o manifestation of intent to participate sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections. Samtang gipasigarbo sa kapulisan nga nagmalinawun ang aktibidad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Miabot sa kinatibuk ang 109 ka mga political aspirant ang nag-file og Certificate of Candidacy aron magpapili isip district representative sa Parliament sa 2025 BARMM Parliamentary Elections. Kini atol sa COC Filing sugod November 4 hangtod November 9 sa milabayng semana sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City, lakip ubang probinsya sa BARMM. Matud sa COMELEC BARMM nga sa maong ihap, 15 niini gikan sa Mindanao del Sur, 24 sa Mindanao del Norte, 41 sa Lanao del Sur, 14 sa Basilan, 10 sa Tawi-Tawi ug 5 sa Special Geographic Area sa BARMM. Samtang sa napulo ka mga approved regional political parties, 8 lang niini ang nag-file og manifestation of intent to participate sa 2025 BARMM Parliamentary Elections. Scrutinize again those MIPs with all those documents submitted. Ngayon, kung kumplito naman based on the law, we will recommend to the Commission and Bank for its approval. Apan, kung ma-postpone ang pagpahigayon sa 2025 BARMM Parliamentary Elections, aduna gyapoy sila himuong pagpangandam. If the Supreme Court, upon the motion for reconsideration filed for the purpose, ay ibahin or they will overturn their decision, siguro will open, through the Commission and Bank, will open another days of filing to give way to the province of Sulu, if ever, may balik ang Sulu and BARMM. Samtang hapsay og malinawon matud pa sa kapulisan ang pagpahigayon sa maong COC ug MIP filing. Walang naitala na insidente since Monday po. Since start po ng filing, that's November 4 until ngayon pong araw to November 9 po. Generally peaceful po. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.